Окей, салам достор. Бүгүн бизде 4-чү сабак. Анда эмесе тапшырманы текшерүүдөн, үй тапшырмасы текшерүүдөн баштайлы. Бүгүн бизде аз окуучу болуп атат. Нургүл жеме көз эле окшойбуз. Калгандар может быть кечирээк кошулаттыр. Okay. The second one, yeah, the homework was 2A and B. Am I right? And the first one. Could you please read what we have to do? Что мы должны делать? Эмне кылышыбыз керек экен? Could you please read it? Орусча айтып берейин да. Короче, аралаштырып жазып койгон тамгаларды тамистан коюш керек да, ушунда. Put the letters in order to make days of the week. Remember to start with the capital letters, Capital letters деген бул чоң тамга деген, Мисал үчүн бизде пятница, вторник дегендерди биз ар дайым кичинекей менен жазабыз го, эгерде сүйлөмдүн башында болбосо эле. Бирок англис тилинде ортосунда келеби, аягында келеби, чоң менен башталат. Ошону айтып атат да. Remember to start with the capital letters дейт. Чоң тамга менен баштоону унутпаңыздар дейт. Okay. Could you please spell it? Тамга менен айтсаңыз болобу? Правильное произношение или биринчиден баштап элеби? Сразу. Мисал үчүн экини кылтабыз, Экинчисин кылалы. Өмөтай подходит. Н. Ва эле. Ва, ю. Биз азыр экинчини кылтабыз, Да, неправильный произношение или сразу правильный айтып? Сразу правильный айтыңыз, сразу правильный да. С. Ю. S, U, N, D, A, U. Y. Sunday. Sunday. Бул канчанчы күн? Sunday? Sunday. Воскресенье. Воскресенье. Sun деген күндү түшүндүрөт. Күндүн күнү воскресенье. Ошол жактан келет. Окей. Кийинкиси? T, H, U, R, S, D, A, Y. Кайсыл күн? Tuesday. No. Вторник. Tuesday. Thursday канчанчы күн? Thursday четверг. Thursday, that's right, good. Now go ahead. M, O, N, D, A, Y. Y. Окуңузчу? Monday. Канчанчы күн бул? Monday. Понедельник. That's right, good. Венера дейм да. Үмүт эже келдиби? Келди. Сиз кылдыңыз беле тапшырманы? Анда 5-чини сиз кылып көрүңүз. F, I, O, I, D, E, Y. Биз тамга менен айтып атканыбызда тамганын аты менен айтабыз, кайсыл үндү берген менен эмес, тамганын аты менен. F, R, I, D, A, Y. Friday, Friday. Канчанчы күн болуп калды? Friday? Пятница. Very good, nice. Next one, Nurgul, go ahead, please. W, E, D, N, E, S, D, A, Y. Could you please read? Wednesday. That's right. Канчанчы күн Wednesday? Среда, that's right. Very good. Үмүт эже, go ahead, please. T, U, U, S,
E, E. S, D, N, Y. Tuesday. Tuesday. What day of the week? Вторник. Вторник. That's right. Very good. Nice job. Nice job. Okay, let's go. Next one. Continue this series. That's right. As in the first example, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Start, please. Nurgul. 20, 19, 18, 17, 16. No, look. Бұл жерде түшінбей қалған оқшайсыз. Misal үшін, қарасаңыз, последовательно кетті да, 5, 6, 7, 8, 9, 10 депті. А кейінгісінде олса, 6, 8, 10, кейін қайсыл келеді? 12, 14, 16 келеді. Аралығы 2 менен разница олды. 19. Мен бірілер қылып қойдым. Сіз бірілер қылып қойыпсыз, 3-тен қылыш керек. Азыр қылып көріңіз. Проблемасы жоқ, азыр қылып көріңіз. 20 емес, 10, 12, 12. 12 қанша әлі? 12. 12, 12. Екінді қошқодына қанша келеді? 14. Шында. 14 қандай болып қалады? 14. 14. 14, that's right. 14. Екінді қошуымыз? 16. 16, that's right. Now it's correct. Now it is correct. Okay. Very good. Nice. Next one. 20, 19, yeah? 1 minus, yeah? Minus 1 қылтауыз, біз бұл жерде? 20, 19 деп келді. 19-дан кейін минус 1 қылса қанша болады? 19-дан ба? 19? No, minus 1. 18. Yes, that's right. 18. 18'den minus 1. 17, 16. 17. That's right. Very good. 16. Okay. Now... Мен неме жазып биринчи, экинчини правильно эле. Просто мен тиги образецти жазбай эле сразу тигини жазганга мен кийинки экинчини окуп алыптым да. Okay. No problem. No problem. Umut, try please 4. 4, 1, 5, 7, 9, yeah? 9. We plus 2. Plus 2, yeah? Plus 2 қылып кеттіңіз. Plus 2. 12. 11. 11 болып қалды. 9. 9 plus 2. 11. 11. 11. Try Umut. Try Umut. 13. 13. 13, that's right. Next one, yes? 15. 15. Yeah, that's right. 15, very good. Nice job. 15. Okay, we have finished our homework. Yeah. It was only 2 exercises, am I right? İkili exercise bolacak? Okay, now we are... One second. Let's make it smaller. Bir қайталау қылып қойлы. Окей. Мен цифраларды жазамын. Сіздер по очереди айтыңыз, не подсказываем, хорошо? Окей. Okay, start with the Nurgul. What number it is? 13. It's only 3. 3, that's right. Umut, go ahead. 8. 4. No, Nurgul. По очереди. 4. 7. 9. 1. 0. 0, E, 0. 0. 0. Жоқ, 0, E, бұл оқылады. 5. 5, that's right.
11. Mm-hmm. 13. Yes. 13. 4. Okay, 34. 13. 13 4 деп қойдыңыз да сіз жазыр. Біз түшіміз керек. 30, иә? Егерде тиінді қошып қойсаңыз, уже 13 болып қалады да. Ошон үчүн 30, 34, That's right. 34. Nurgul, go ahead. 56. Okay. 83. That's right. Very good. 74. Now let's read the years. Okay. 2020. Yes, 2020. 2020, yes. İkiye bölüyoruz, eh? We divide into two groups. 2020, that's right. Nurgul, go ahead. 2021. That's right. Very good. Perfect. Well done. And now let's read. How do you say million in English, please? Million. Nurgul, go ahead. Million. Yes. How do we say? Million. Yeah, that's right. Umut, how do we say milliard? Yep. Yes. Billion. Billion. Yes. Billion. Yes. Only one word. For example, for million. Million. Бийинен өзгөртүп койдуңуз. Калганы бар окшош. Billion. Көрдүңүзбү? Бар окшош, биринчи тамгасы эле өзгөчөлөнөт. Million, billion. That's right. Okay, very good. Now let's read like this. For example, 2020. Yeah? 2020 деп окуйлу. Эми thousand'дар менен окуйлу. Okay. Nurgul, go ahead, please. Oh my goodness. Okay. Ошону 20,000 болуп калат. Жок, 20,000 десеңиз 20,000 болуп калат. 2,000. 23. Yes, that's right. 2023. That's right. Go ahead, Tumit. 4,000. 89. Yeah, 89. That's right. Very good. Now we will add hundreds. Yes. What is the hundreds? Hundreds? Yes, sotni. That's right. Yes. Very good. Read, please. 436. That's right. Very good. 956. Okay, very good. Very good. Well done. Okay, бир сыра кайталадык. Эми болсо мындай игра ойнойлу. Мисал үчүн Үмүт эже понедельник десе, сиз кийинки күндү айтышыңыз керек, э? Хорошо? Ошентип мен айтайын, сиз кийинки күндү айтыңыз, э? Ошентип кайталап кылайлы. Мисал үчүн Үмүт эже Sunday. Sunday, Monday. That's right, very good. Nurgul, Saturday. Sunday. Very good. Umut, Tuesday. Wednesday. Very good. Nurgul, Thursday. Friday. Yes, very good. Umut, Tuesday. Wednesday. Wednesday, that's right. Nurgul, Friday. Saturday. Very good. Umut, let's say Wednesday.
Wednesday, Thursday. Thursday. Very good. Well done. Well done. Very good. And now let's repeat the words, okay? Let's read from here. Yes? Let's read. One word, Nurgul. One word, Umut, okay? Go ahead. Step by step. Yes, start please. Bir-birden okuyla. One word, bir söz Nurgul. Andan keyin bir söz Ümit Ece okusun. One by one. Airport. 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 That's right. Airport. Next one. Computer. That's right. Computer. Go ahead. Email. Email. Very good. Next one. Karate. Yes, karate. That's right. Yes. Next one. Hotel. That's right. Very good. Next one. Museum. 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 Next. Yeah. Salad. 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 Bizde Orusça'da A'nı mınday cavabıyla aytaz bozuzdu. Salat de öyle. Anglis dilinde A eğer de ünlü gelip kalsa ozdu çok maça. Salad. Salad. Tennis. Tennis. That's right. Next one. Pasta. Pasta. Very good. Internet. Internet. Basketball. Sandwich. Sandwich. That's right. Very good. Now we are going to make. Write the words from C in the chart. Biz bu sözlerdi gördük. Geçiye kotarmasını yazdık bile, yazmadık bile. Жоқ, булар жазбадык. Окей, азыр ушуну бир сыра жазган аракет кылайлы. Окей. Airport. Aeroport. Biz орусчасын айтабыз, Aeroport. Airport means aeroport. Computer. What does it mean, a computer? You know this word. Компьютер. Yes. Email. What does it mean, an email? Почта. Почта. That's right. It's деген электрондук дегенди түшүндүрөт да. Mail деген почта. Электронная почтаны түшүндүрөт. Деген ошол жазылганда деле монтип жазылат да. Азыр монтип жазып калышты. Бирок мындай официалдуу түрдө email болуп жазылат да. Email дегенде бул электронная почта дегенди түшүндүрөт. Окей. Mail деген жөн эле почта. Okay, next one. What does mean karate? Karate. Yes. Hotel. Mehmankana. Mehmankana. Hotel. Okay, very good. Museum. Muzey. Yes, that's right. Museum. Бирок сиздер жазып алып бериңиздер, жазылышын кандай экенин билбей калышыңыздар мүмкүн. Okay, salad. What does mean salad? Не знаем. Salad. Да, salad. Tennis. Теннис. Tennis, that's right. Next one. Pasta. Pasta. Biz makaronду айтабыз го. Мисалы үчүнчү. Ошол макаронду көбүнчө паста деп айтышат булар. Мисалы үчүн биз паста деп тамактын атын айтабыз, Паста итальянская тамак бар, итальянский кухня. Ошол жерде пастаны биз ошентип айтабыз, бирок буларда негизинен макаронду көбүнчө айтышат. В целом паста депчи. Okay, internet. Basketball. Sandwich. Окей, азыр мындай кылайлы. Биз по группам бөлөбүз сөздөрдү. Мисалы үчүн food деген ушул важный сөз, жаттап алыш керек буларды. Food, тамак. Кандай? Угулбай айтасың. Эгерде бирөө чалып аткан болсо Zoom'дан өчүрүп коюңуздар, анан кийин жогорудагы микрофонду кайра басабыз, микрофон эмес. Мындай микрофонго окшогондун нерсеси бар.
жогоруда жайгашкан. Болду? Колонка сыяктуу. Ага, и колонка. Ага, food. What does it mean food? Who knows this word? Тамак. Тамак. Тамак аш негизинен кирет. Бирок тамак аш дегенде жасалган эмес. Мисалы үчүн, в целом тамакты айтып коебуз го, тамакка мисалы үчүн food деп биз молоко, milkты деле айтсак болот, сүттү делечи. Food деп в целом группаны айтат. Okay? Food, technology. What does it mean technology? Oh my goodness, what are you writing? Технология. Технология. That's right. Yes. Technology. Технология. Жазып алып өрүңүздөр, баары жазышын кандай билбей калышыңыздар мүмкүн. Sports. Спорттор болуп калабы? Спорттор болуп калат көптүк түрдө. Places. Who knows this word? Places. Places деген жер деп айтат. Жер, местность деп айтат. Бирок бул take your place. Take your place деген местаң отур деген. Местаны түшүндүрөт именачы. Beautiful places дегенде сулуу мындай жакшы өлкөлөрдү айтат. Мисалы үчүн красивые страны деп. Beautiful places деп. Мындай местаны деп түшүндүрөт. Место. Okay, now we know. Азыр бул 3 нол жердеги сөздөр турбайбы? C деге. Ушул сөздөрдү 4 группага бөлөбүз. Окей. Окей, биринчи рядты Nuriza, start with that, please. Go ahead. Airport. Airport. Place'ке киребиз? Да. Airport. 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 This is a place. Next one. Continue. Кийинкисин окуймбу? Yes, continue. Computer. Бул болсо технология кирет. Read it, please. Read. Technology. Yes, technology. Technology. Continue. Email. Email. Бул технологияга кирет. Technology. Technology. Karate. Karate болуп калабы. Бул болсо спортска кирет. Yes, sports. Karate, sports. Okay. Umut, go ahead, please, with the next one. Хотела place. Yes, that's right. Places. Next one. Museum, place. Places. That's right. Very good. Salad, food. Yes, salad. It's a food. Next one. Tennis, it is sport. Yes, tennis. It's a sport. Very good. Nurgul, go ahead, please. Pasta, it is food. Yes. Internet, it is technology. Basketball, it is sport. Technology. Technology. Very good. Basketball, sport. Very good. Sandwich, it is food. Yes, very good. Well done. Well done, guys. Very good. Nice job. And now let's talk to each other. Okay, let's talk to each other. Nurgul and Umut, you are together. Me and Nuriza, we are together. Okay? Азыр ойнойлу бираз. Hello, nice to meet you. Менен баштайлы. Же болбосо мен айтып берейин, сиздер жооп берген аракет кылыңыздар, okay? Ар бириңиздерге мен берип берейин, чтобы быстро закончить. Okay. Hello, Nurgul. Hi, Maria. How are you? I am fine, and you? Okay, Nuriza. Hello, Nuriza. How are you? Hello, Mariam. I am good, and I am fine. And you? Thank you. I'm very good. Umut, what is your phone number? 881 81 90 84 90. Okay.
Nurgul, nice to meet you. Nice to meet you too. Yes, nice to meet you too. Ударениеңізді to'ga қойыңыз. Nice to meet you too. Бұл жерде важный, мен дағы дегенде көрі айтышыңыз керек та. Nice to meet you too. Okay? Biraz созып қойыңыз. Okay. Nuriza, what is your name? My name is Nuriza. And еще какая форма альтернативасы бар ли? Жөнілі айтып көрсетіп болады? Мен Nuriza деп. Мен Nuriza. I am Nuriza. Yes, very good. I am Nuriza. Nurgul, what is your name? I am Nurgul. Yes. Ümit Ece, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Эми, мага суроо бериңиздер. Нургул эже, любой суроо, ошо диалогдогу суроо. Азыр. Hi, I am Nurgul. What's your name? Hello, my name is Maria. Continue. Continue. Продолжайте. What number? What is your phone number? What is your phone number? Okay, my phone number is 12345. Okay, go ahead. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow, let's say. Okay, Umut, continue, please. Sorry. Андай, қайталап отқаныңыздарда попробуйте из головы исходить, тетрадьқа көп қарабаңыздар. Қата қылып болса да айта беріңіздер. Окей? Мисал үшін біреумен сөйлессеңіздер кейін сізден жаныңыздарда әрдайым болмайды да, тетрадь. Сондықтан хоть ошибка, говорите, бола береді. Окей, Umut, go ahead. Start with you. My name is Umut. I am Umut. What's your name? Мага суроо бериңиз. What's your name? My name is Maria. Sorry? Maria. Телефон номерин сураңыз. How are you? I'm fine, thank you. And you? Thank you. And Fine. thank you. Fine. What's phone number? My phone number is 1234. Танышканыңыздармын. Okay, see you on Saturday. Танышканыма кубанычтамын деңиз. Nice to meet you. Nice to meet you. Окей, Нургул абже. Не подсказываем, она должна исходить из себя. Окей? Nice to meet you too. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. See you. Yeah. Okay, Nuriza, come ahead. Start, please. Hi. Hello. What's your name? I am Maria. What's your name? What's up? I am Nuriza. What's up? Very good, thank you. How are you? I am good. I am fine. And you? I am very well, thank you. Номер сұраған білбедім жеке. What is your phone number? Yeah? What is your phone number? What is your phone number? What is your number? No. What is your phone number? Phone number. What is your phone number? Жоқ, сіз азыр your деп қойтасыз да. Анын телефон номері қандай деп отырсыз? What is your phone number? What is your phone number? What's your phone number? Yes, it is 12 blah 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 blah. Nice to meet you.
see you. Nice to meet you деп сиз да кайталайсыз. Nice to meet you too деп, Nice to meet. I am too болуп калышы да. Кандай? I am too депсем болобу? I am too десеңиз деле болот. Да, I am too, nice to meet you too, nice to meet you too деп. Более вежливый формасы ошондой болуп калат. Кийинки видеолорду көрүңүз сөзсүз. Макул. Okay, now we are going to talk about the vocabulary. Vocabulary means it's a words, Vocabulary деген бул вокабуляр. Бизге деле ошентип эле которуп киргизишкен. Бул сөздөрдү түшүндүрөт. Биз кайсыл вокабулярды үйрөндүк? Бул жерде да бар эле. Vocabulary, вокабуляр. Бул дни недели и сөздөр болду. Ушулардын баары вокабулярга кирет, Ушул сөздү жазып алсаңыздар болот. Vocabulary, вокабуляр же болбосо the word, the world. Vocabulary, the world. Биз кандай вокабулярды кандай сөздөрдү өтөткөнбүз? Бүгүн дүйнө жүзүн үйрөнөт экенбиз, Дүйнө жүзүндө эмне болуп калат? Бул бизде өлкөлөр болуп калат, көбүнчө. Ким кайсыл жерден ошону көбүнчө азыр үйрөнөбүз. For example, we could say, where are you from? I am from Kyrgyzstan, blah, blah, blah. Okay, now let's go to the page 100. Ким окуп бере алат? Кайсыл page экен? Так. 100. Yes. 49. Yes, very good. 149. Go to page. Go to. Барыңыз 149 бетти ачыңыздар, барыңыздар деп да айтылат да. Go to page 149 or open page 149. Эко теңи. Ким мага 3 өлкөнү англисче айтып берет? Англисче? Попробуйте. How do we call it? For example. Kyrgyz. Ой. Мен айтпасам болобу? Okay, go ahead, Nuriza. China. Okay. Russia. Yes. American. America. Okay. Okay, nice. Biz men кичинекейимде тилди билбегенимде Чина деп окуйт элем да. Made in China деп окуйт элем. Силер деле ошентип окусаңыздар керек эле. Я уверена. Ошол мына Чина деген Китай го. Made in China. Okay? China. Китай. China деп окулат. Made in China. Алса акырындагысы сөз окулат. China. Okay. Russia. Russia'ны биз жакшы эле билебиз, Эмнеге? Потому что бизде мигранттар көп. Кандай? Почему Russia ш болуп калат, экес? Бул S турат го. S-тен кийин бир гласный тамга келип калса, мисалы үчүн ш-га айланып кетет. Мисалы үчүн слово я уверена дегенде I'm sure деп ш болуп кетет да. Эмнеге? Потому что кийинки тамгасы гласный. Бирок бул бардык учурда эмес. Тем более өлкөлөр үчүн бул вообще исключение. Например, ар бир өлкөнү башкача түрдө айтылат да. Ошондуктан. Okay, the next one is America. America дегенде кайсыл өлкөлөр оюңуздарга келет? Же бир Америка келетпи? Америка эле. Бизде Америка деп айтылып коёт. Бирок баягы Кошмо Штаттары деп, Америка Кошмо Штаттары деп. The United States. Ошондо бул Америка дегенде көбүнчө бул материк катары кабыл алынат да. Эгерде сиз Америка десеңиз, I live in America десеңиз, сиз Канадада деле болуп жашашыңыз мүмкүн, же США-да деле жашашыңыз мүмкүн да. Ошон үчүн конкретно айтып атканда the USA деп айтылат. Более подробно айтыла турган болсочу. Кошмо Штаттарын точно айтышыңыз керек да. USA, the United States of America, Ошол өзгөчөлүк бар. Бул өзгөчөлүктү мен видеодо эле дагы түшүндүргөм. Группага жөнөттөм го, география деген мен YouTube каналымдан көрсөңүздөр, ошол жерде өлкөлөр кайсыл эмнесине карата өзгөрүлгөн ошолор
бар. Окей? Хорошо. Азыр анда биз vocabulary bankка өтөлү. Страница 149. Окей. The world. The world деген бул эмне? Дүйнө деген түшүндүрөт. Дүйнө, жүзү. The world. We have one world. It's an earth. Земля. Жер дегенде earth болуп калат. World дегенде мир. Ошондой түшүнүктүү болуп калат. Okay, now we have them match the words and the continents. Continents means материки. Же болбосо акыркы географический бөлүүлөр боюнча континенттерди материк дебей континент деп калды. Бирок биз мектепте аркы түрдү үйрөнгөнбүз да. Ошого жараша да. Мисалы үчүн Америкада 6 континент десе, башка жерлерде 7 континент деп деле айтат, же 5 континент деп да айтат да. Континент деген өзүн эмне деп түшүнөсүздөр сиздер? Материк же болбосо. География сабагына келсек. Материк деп түшүнөм мен. Негизинен Азия это уже немеге бөлүнөт да. Азиатский немелерге, жерге. Кантип түшүндүрсөк болот? Окей, Мен мындай да. өлкөлөрдүн аймагы деп түшүнөм да, мындай топ-топ бөлүнүп кетет го. Да. Өлкөлөрдүн аймагы. Бирок материк деп бөлүп аткандан мурун бир чоң материк болсо, мисалы үчүн, биринчи мындай features деп коет, биринчи признагы бул ошол материк өтө чоң болуш керек. Поверхности суш мындай именно суши болуш керек да, именно сухой, Кургак. Кургак чоң бир жер болсо, чоң жер дегенде бул бир материк, чоң, бир канча өлкө бар. Өлкөлөрдүн топтому, ошондой биз материк деп айта алабыз. Жана чектелүүсү океандар менен чектелиш керек. Нелер менен? Океандар менен чектелиш керек. Мисалы үчүн, алайлы биздин Азия материги, 5 номердеги. Бул көрдүңүздөрбү? Айланасы чоң бир территория, ичинде бир канча өлкө бар. Признактардын бириси да, территориясы чоң болуш керек, бир канча өлкөнү камтыш керек. Андан кийин айланасы материктер менен камтылган болсо, океандар менен камтылгандай чектелген болсо, бул континент, мындайча айтканда континент же болбосо материк деп аталат да. Были споры очень много. Например, бул жерде Океания же болбосо Австралия. Австралияны коштокпу, кошпосокпу деп аябай спорный вопрос болгон да. Потому что көп деле немени өлкөнү камтыбайт, еще местности кичинекей болчу да. Бул акыркы кошулган континенттердин бирисине кирет. Мисалы үчүн ошол эле учурда мына Европа бара-бара кыскарып кетет. Себеби суу көтөрүлүп атат, жерди суу ээлеп койтат да ужечи. Анда буну эмне кылабыз дегенде, бирок бунун бир признагы Европада көп өлкөлөр бар, ошол менен жеңип кеткен да. И бул один из первых континентов болуп эсептелет. Биринчи континенттердин бири болуп эсептелет. Окей, биз биринчи география сабагын өткөндө бизде азиатский материк, европейский же болбосо материк Европа, материк Азия болуп бөлүнчү да. Бирок башында үйрөнгөнүбүздө эки континентти бир карашчу. Например, 5 эле континент болчу да. Ошого жараша. Мисалы үчүн, let's read the continents, okay? We know that Africa. Where is Africa? Which number it is? Кайсыл номер менен турат Африка бул жерде, сүрөттө? Биринчиби? Жок. Africa. Where is Africa in this picture? Where is Africa in this picture? Where is? Где Африка? Африка кайсыл жерде? Number 4, yes? This is in Africa. Бул Африка, This one, okay. Анда география сабагына келбейт окшойбуз по-моему. Okay, мен айтып коеюн. Түндүк, түштүк, чыгыш, батыш дегенди you see here. North, south, west, east
Ушул сөздөрдү биринчи жазып алыңыздар. North бул түндүк. South түштүк. West and East. Батыш, анан чыгыш. Батыш өлкөлөрдү биз кайсыл өлкөлөрдү айтабыз? Западные страны, мындайча айтканда. Батыш өлкөлөрү деп Европа тараптарды айтабызбы? Европаларды айтабыз, да, туура. Чыгыш өлкөлөрү деп? Чыгыш деп Азиялыктарды. Чыгыш деп, ооба, бизди айтат. Бизге чыгыш болгондо бул кайсыл өлкө болуп калат? Япония, же болбосо Корея, Индонезия, Вьетнам, ошол өлкөлөр кирип калат, Eastern countries деп коет. North түндүк, South түштүк, West батыш, East чыгыш. Окей, жазып алыңыздар. Жазып бүттүңүздөрбү? Мен жолдо элем ошого. Үйгө барып карай көрөм. Oh, okay. What about Nurgul? Are you here? Nurgul, Umut, are you here? Okay, походу birnese болот окшойт. Okay, let's go ahead. And here we have an Africa. Afrika kontinenti бул номер 4, Afrika өлкөлөрү. 4 кирип калат. Asia, ушул аябай катуу окулуп калат. Мисалы үчүн Асия депчи. Асия деген ат бар. Бирок бул жерде Asia деп окулат. Australia, Europe, бул Европа, номер 3. Australia, бул именно океанияга кирип калат, именно Австралия, номер 8. North America, түндүк Америка, мен бай айттым го, Америка дегенде бул целый материк элеске келип калат депчи. Ошондуктан более точно Америка өлкөсүн айта турган болсок, The United States деп айтышыңыздар керек да. Же болбосо США деп айтышыңыз керек, же КМШ болуп кала беле? Жок, КМШ өлкөлөр, ал башка. Кошмош Америка, АКШ өлкөсү болуп калат. And the South America бул түштүк Америка. Түштүк Америкага Бразилия, Чили, ошол өлкөлөр кирип калат. Okay, now let's Nuriza, can you please read the continents, please? Окуйм бечке? Yes, please read. Africa, Asia, Australia, Жок, Тралия эмес. Australia. Australia, Europe, Europe, North America, North America. South America, South America. Okay, South America. Okay, repeat after me, okay? Артыман кайталаңыздар. Africa, Asia, Australia, Жок. Australia, Europe, North America, South America. Okay. Биз азыр 6 континентти түшүндүк, Азыр сүрөттөрдү көрсөтөйүн, сиз айтыңыз, кайсыл эмне экенин. Number 3. Нуриза, номер 3-тө кайсыл континент бул? Australia.
No, number 3. It's a Europe, Europe. Europe. Бұл Европа өлкөсү. Например, бұл Америкаға кирип калат. Бұл америкалык өлкөлөр. Бұл жерде Азия номер 5, номер 4 Африка, номер 6 ушул Австралия, номер 3 бұл Europe, Europe. Europe. Окей. Эми биз мисал үчүн мен африкалыкмын, мен азиялыкмын деп айтабыз. Аягына N тамганы койгондо. Мисал үчүн I am African. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде African, Asian, Australian. В конце просто N-ди кошуп койгон. European. Бирок бул жерде И менен гласный тамга менен бүтүп калгандыгы үчүн эки тамганы кошту. AN. American, South American. For example, I am Asian. Yes, I am Asian. Biz Азиатпыз. Мен түндүк америкалыкмын деп кантип айтабыз? Нуриза? I am South American. Okay, South American. Түндүк болуп калса? North. Yes, North American. Yes, North American. North American. Мен африкалыкмын. I am Africa. I am from Africa. Жок, мен Африкаданмын деп атасыз. Бирок мага сиз мен африканецмин, мен африкалыкмын дешиңиз керек. I am African. Yes, I am African. That's right. Ана, ал, мындай айтканда үчүнчү жак менен ал австралиялык деп айтыңызчы. Ал үчүнчү жак кызга. You are кызгабы? She is American. She, wait. Менин Ал кыз Америкадан да айтыш керек, Что-то у меня с этим проблемы, походу. Сейчас. She is American. Айтеріңіз, she is what? She is American. Yes, she is American. Ал европалық деңізші, балаға. He is European. Yes, she is European. Что-то у меня с этим проблема, походу. Сейчас пойдет, да? Окей, she is European. Окей. He is. Ал бала Европа дегенде he is European. Окей. Анда эмесе азырынча бүтүрөлү, убактагы аз калды, кайра переподключитесь, окей? Окей. Мен проблемамды чечейин компьютер менен, кайра сразу жөнөтөм.